ngivumele ukuthi ingane makungayona amasho ukuthi akuyona eyami naye lo mfundisi akhuluma iqiniso ukuthi makweyakho ingane yakho ukuze ngazi ukuthi ngiyakhululeka ongcono ngiyobheka omunye umuntu ozokhona ukumelana ney'nkinga zabo ozokhona ukuthi futhi sihlale kamnandi sijabule njengoba baba ngeke ungitshele ekuthenini wena ungitshela ekuthenini wena baba ungathi udinga i-divorce nje ngento engatheni ngento ovele wayithathela estradini ebantwini baba wayiletha la egcekeni ekhaya okay hayi baba ngeke uyabona nje bhuti wami into engingayisho mina wena bhuti wami ukuthi ngoba ngiyambona ubaba amaphapha phezulu kakhulu sengingasakhulumi-ke naye ubaba ungixolele baba sengingasakhulumi-ke naye ubaba ngikhuluma nawe bhuti wami uyabo bhuti wami ijeni engiyihambile ngisebandleni lami inkulu kakhulu ngale ndlela eyisimanga ngilapho ngikhona namhlanje akusikhona ukudlala ngethu ukuthuku zami ngamandla ami futhi uyazi naye ubaba ekuthenini uma ngendlala itafula ngiyalendlala liphelele endlini so ubaba efika empilweni yami wafika vele besinakho lokho sengisula icala la sengiyalivuma icala lokuthi ufika vele ubaba sinomfundisi bese sinabo ubudlelwane kodwa ubudlelwane bethi yize noma bebingasiyo leyo nto leyo ekuthenini sengaze sigcine sesabantu abazisa abazolana ekuthenini sinobudlelwane so when you are saying wena nomfundisi benitshontshana noma benithandana noma benithanda cha bhuti wami besingantshontshani ngoba umuntu baba ebengakafika empilweni yami ubuthandana nomfundisi before yebo bengithandana nomfundisi before ubaba yayibonaka lento ukuthi lento akayenza kumfundisi uyenzile nakimi namhlanje obese-ke mina ngilahla iy'nkomo zakithi ngalahla amandla ami ukuzabalazela lento le engizama ukuyisho wena bhuti wami ukuthi ubaba ufike before mina vele bese ngizwana naye umfundisi futhi sinomfundisi sikuthola ekuthenini nje ngikhulwela ingane yakhe vele usehambile wayokhokha ekhaya akusekho lula manje ukuthi konke lokho sikhoxise sinomfundisi sibe sinomfundisi sesingimboza-ke ekuthenini cha asingimboze ngoba phela umyeni wami ngiyamthanda so nimboza le ndaba nobabili nomfundisi yebo kahle kahle uyavuma ukuthi ingane eyamfundisa kuyona yababa yebo ngiyavuma bese ethi angikhululeke kubhastede uthini